эмомалӣ раҳмон дар пайи хабари сармоягузории иттиҳоди аврупо ба Роғун рафт. аблаваро танқид кунӣ ҷазо мебинӣ. вазорати дифоъ хостори таъқиби мунаққидонаш шуд. афғонистон бидуни пардохти ҳамаи қарзҳояш аз тоҷикистон барқ мегирад. дар Воронеж корманди хадамоти федералии муҳоҷират ба хотири лад задани муҳоҷир аз кор ронда шуд. эрон имсол ба ҳайси нозир ба созмони ҳамкориҳои Шонҳой шомил мешавад. раис ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 12 июл барои шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ ба нерӯгоҳи обии барқии Роғун рафтааст. сафари эмомалӣ раҳмон ба замоне иттифоқ афтодааст, ки расонаҳои ғарбӣ аз тасмими иттиҳодияи Аврупо дар бораи сармоягузорӣ дар ин нерӯгоҳи бузург хабар медиҳанд. тибқи иттилои хадамоти матбуоти раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳи писараш раиси Маҷлиси миллӣ ва шаҳрдории Душанбе Рустами Эмомалӣ ва сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода бо рафти корҳои сохтмонӣ дар нақби сохтмонии қабати чаҳоруми нерӯгоҳи Роғун шинос шудааст. гуфта мешавад, ҷараёни корҳо дар нақби сохтмонии қабати чорум соли 2018 оғоз гашта, дарозии иншоот бо назардошти баромадгоҳ 1750 метр ва қутраш 15 метрро дар бар мегирад. иқтидори нақби сохтмонии қабати чорум дар як сония 3500 метри мукааб об мебошад. дарозии нақбҳои дастрасӣ ва аэротсионӣ, яъне ҳаводиҳӣ бошад, 2319 метрро ташкил медиҳад. қаблан хабаргузории Reuters иттилоъ дода буд, ки Иттиҳодияи Аврупо қасд дорад сармоягузори аслӣ дар сохти нерӯгоҳи обию барқии Роғун дар Тоҷикистон шавад, то вобастагии Осиёи марказӣ ба Русияро коҳиш диҳад. нерӯгоҳи барқии обии Роғун пуриқтидортарин иншооти силсилаи нерӯгоҳҳои рудивахш аз 6 чарха иборат аст, ки тавоноии ҳар кадоми онҳо 600 мегаваттро ташкил медиҳад. нерӯгоҳи барқии обии Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт беш аз 17 миллиард киловаттсоат калонтарин нерӯгоҳи барқии обӣ дар минтақа хоҳад буд. ин рақам нисбат ба иқтидори истеҳсолии нерӯгоҳи барқии обии норак 1.5 баробар зиёд мебошад. дар айни ҳол ду чархаи нерӯгоҳ ба истифода дода шудааст. вазорати дифоъи Тоҷикистон бо пешниҳоди ворид кардани тағйирот ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон хостори таъқиби онҳое шудааст, ки дар бораи ин вазорат ахбороту овозаҳои бардуруғу бофташуда нашр мекунанд. бо мақсади пешгирӣ намудан аз паҳн кардани ҳар гуна маълумоти бардуруғ ва носаҳеҳ тавассути воситаҳои ахбори омма, интернет ё шабакаҳои дигари алоқаи барқӣ оид ба шарту шароити хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ё оид ба раванди баргузории маъракаҳои даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, инчунин дигар ахбороту овозаҳои бардуруғу бофташудае, ки боиси коста гардидани шаъну шарафи артиши миллӣ ва хизматчиёни ҳарбии он мегардад, аз ҷониби вазорати мудофиӣ ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод гардид. тағйиру иловаҳо ба қонунҳоро парлумон баррасӣ ва қабул ё рад мекунад, аммо бо дар назардошти ин, ки хабар дар хабаргузории давлатии Ховар нашр шудааст, он қабул хоҳад шуд. қабули ин пешниҳоди вазорати дифоъ метавонад ҳамаи онҳоеро, ки дар бораи аблава ва дигар қонуншиканиҳои ин вазорат хабару навор нашр мекунанд, таҳти таъқиб қарор мегиранд. Тоҷикистон дар як шабона рӯз ба Афғонистон ҳудуди 9 миллион киловаттсоат нерӯи барқ содир мекунад. дар ин бора имрӯз дар нишасти матбуотӣ раиси ширкати барқи тоҷик Маҳмад Умар Асозода ба хабарнигорон иттилоъ дод. интиқоли нерӯи барқ ба Афғонистон тибқи созишномаи қаблан имзошуда барои соли ҷорӣ сурат мегирад. қарор аст то охири соли ҷорӣ бо ширкати афғонистонии Брешна дар мавриди интиқоли нерӯи барқ барои соли 2023 созишномаи нав имзо шавад. раиси ширкати барқи тоҷик қайд кард, ки ширкати энергетикии Афғонистон ба тадриҷ пули барқи гирифтаашро пардохт мекунад, вале то ҳол қарздор аст. аммо Асозода мушаххас нагуфт, ки боқимондаи қарзи Афғонистон чӣ қадар аст.
طبق اطلاع بخش انرژتیکی کشور در نیمساله اولی سال جاری با مبلغ عمومی 10 میلیارد و 414 میلیون و 900 کیلووات ساعت نیروی برق صادر شده است که نسبت به یک سال قبل 141 میلیون و 500 هزار کیلووات ساعت یا 15.4% زیاد می باشد. قبلا خبر داده شده بود که تاجیکستان از صادرات نیروی برق در 5 ماه سال جاری بیش از 26 میلیون و 700 هزار دلار فایده به دست آورد. طبق آمار حجم فروش نیروی برق در 5 ماه سال 2022 نسبت به همین دوره سال گذشته 10.2% زیاد است. در ماه‌های ینور مای سال 2021 به خارجه به مبلغ بیش از 24 میلیون و 200 هزار دلار نیروی برق فروخته شد. نیروی برق تاجیکستان اساساً به افغانستان و ازبکستان صادر می شود. در همین حال آیا در زمستانی در پیش ایستاده اهالی تاجیکستان به برق تأمین می شوند یا نه خبری نیست. در ورانیش یک کارمند خدمات فدرالی مهاجرت که هنگام گرفتن ایز انگشت مهاجر کاری را لج زد از کار رانده شد. آخر هفته گذشته در اینترنت نواره پهن شد که کارمندان خدمات فدرالی مهاجرت حین گرفتن ایز انگشت از یک مهاجر به او مناسبتی دغل کرده با آرنج به قفس سینه مهاجر میزند. طور بعدا معلوم شد این مهاجر از ازبکستان بوده است. بهرام ازمایلوف راهبر دیاسپورای ازبک ها در روسیه نسبت این کارمند دغل رفتار به دادستانی شکایت میفرستد و پس از آن پلیس تفتیشات را آغاز میکند. نهایت دفتر مطبوعاتی سرریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ورانیش خبر داد که کارمند خدمات فدرالی مهاجرت از کار برکنار شد. همچنین راهبر این نهاد به جوابگری انتظامی کشیده می شود. ایران امسال به حیث ناظر به سازمان همکاری‌های شانگهای شامل می شود. با گزارش ریا نوستی در این باره اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف خبر داده است. راهبران کشورهای عضو این سازمان در ماه سپتامبر سال گذشته از نامزدی ایران حمایت کرده بودند. ولادیمیر پوتین قید کرد که کرمل همیشه از شرکت کامل تهران در کار این سازمان حمایت می‌کند. قرار است نشست نوبتی سران سازمان همکاری‌های شانگهای روزهای 15-16 سپتامبر سال جاری در سمرقند برگزار شود. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.